Pardon pini bertarjik ta pini prime time news tan mang pini monitoran pi. Aprang si bertang ton pen cepajur midam de aprang bertang kung pi arjik ta. Hawar ke hat BJP SK Mandal ke Cheng Executive amai ke pedopon. Soching Thenta constituency rong mong wek yo pania long RCC dolong tikim Japan long ekisom. KDP long pang taktik cha motor inu da bang puap phak ahiring tang lakan ke patong tekang. Bertang kong piar jupang jala pit putot bertang ton pen cepajar midam senang. Rong mong video pani aroya long RCC atolong kikim pon Japan long ekisom pon. Haikuni ni haikrenar ke barni lakha kretroksi Soching Thenta constituency ang kangalo rong mong wepen bali curi an katseleng Japan PWD atau wadio pani alang roya long RCC atolong kikim Japan long e sompon bangso dolong mesen pen kikim pon Japan lakha krenar ke Paura MLA Joram Ingleng ahin pen ingkupon bangso mayalong local yem disis kacerong pipi lapen honglong man pen kedo alu yang lapen MLA Joram Ingleng apan rong mongwe ada kuningan sam cepak langsi kacerong pipo nanti dia lupa yang baik itu dah kalau lupa modal penjara apa itu orang lain lo dolong dia punya dolong. Hawar ke hat BJP Mandal ST Morcha tumpen chipatir piponsi Phaikuni ni Phaikrenar ke barni Cheng Executive amai pedopon. Lakha ke Hawar ke hat MSC constituency ke parlo Hawar ke hat Mandal ST Morcha committee pen Cheng executive meeting along Hokoram rong par Hawar ke hat ST Morcha amai phupensi mai charipon laso mai long man ke dokar biang long autonomous council medical yam khonsing rong pi lapen long ki phangchotum nang chetong don lapen man ke do penang an BJP klembang puatum chetong don osun si ST Morcha tum an so se pangtang kontek jema puhai ho chithan chingwai pon Tenarong penching thoning ti chirap chituron pen berta pangdapon Indrajit rong par news 24 kerbiang long Tenong harap Indonesia ka itu ke ST po hembrek ke nang rek mane prabjin pen hembrek ke nang rek ko sini itu mah hin ke kecingwai lah athema ke damtang gopan yang ingkan bene hembrek loksi itu ne ke hang lo asuda kaprek tum dole he nang thoga de lesan non 2018 MP election mane dhor Rajnath Singh la mukalong wanglo ya nang tum MP dhor Karbeng pe MP Joram Ingleng phan che phai dunat ko na si nang tum yudi hemprek nangi pelong te Joram Ingleng MP phan che phai beng la subani tum harat mane Karbeng pe remder lo la masih la subang ka ko run lo son si hemprek ka bang ke nang po bosini tum estimor chahin ben ke Kudun bom lo, sita aku non bandar lason lo itu Karbeng long pen, Ensil pen, MP tahai lo, MLA ta bang kho tahai lo, duta konsil la BJP sarkar lo sita damrok nang na, nilitum ke cethek dun long ateng de, jani litum bang ke non bandar lason lo, mane nitum ST Morcha, mane homos tinta ST Morcha dolomati, lasin itu bang hemprek bang nang rekpo, atin non Muning 2021 MLA election ta judi ke long nai plon de chepai dunang ko lasini tum bangjok le tiket long pusirame MLA election bangjok le tiket long pusirame nitu mangke hemprek bang enang rekpo situ mangke Dilai police station ke parlo HDP along ihum pang tek tia motor itu da pang puapan patong de kang lampusit nilitum news 24 Karbeng long perang ke hinpen bertanang pale Haikuni ni Phaikre Toksianing Way Road Traffic Accident Dilai Police Station angkang HDP pen Dilai Atowaradak HDP along patuwe Acho por hut kupai kilang wajok inot karlitang babusing tiso artaning kaning koirapo apo amen tengdong tiso lapen apayamen KWB piatum asu po apan pang tekte motor patong tekang lam berta kira tunong apor hut anti ada papor hut Dilai Police atumpen wang sikiti tang harpum posportan ti pon Japan Dilai Police atumpen humpon si pon longlo
Ilai pen berita pangdakwan irai rongpin news 24 kerbiang long. Pinya berita 8 sekang tonik lo demi thakmi kardom.